You so many about. Now what is saying? But you're not going down, mammy. Udin. But you're doing it. I could see in cancer, Elias. Who you be the year? And I did. Patch out free in a buy. Me feel it met him a massy. You are me tomorrow and mine contact to go cause first me a taxi driver. You every day will call me back any about a yawty hay. Now the mouth of Quan be so. Mentiasi, and Tiasa me the neighbor Hana. There will be a form by a what me. And say, or Tommy Master me and son. A buy a fair Bye, see. My old mount Quincy, I bear my back. Any and you been your tool. Now, of school now, all probably and I could do Jesus and no mammy, as I say, on the money, and to read Jesus, I want to ask. Until Lord Danimon and no more Jesus, or Hanam the Noco to a mum. Miana may bar, made the number, Satam so near Tiano Mange. Intimidated to a woman on mine, near Quatana Beaton, and made me fear Fina and I'm the number, name your mamma and chop money. May a consul on my friend, and I'm the Noco. O quaya almost bear was means here. W. How uncle Pacho, a dear Juman had no to hairdresser. You, twas so. Oh, ha, that could be a macaw man call me yam. Ah, yam, mente. No call me you are my jai. Sam, my jai, Tamu Pibian uncle. Koya, twas wa, Bosuminsia, I feel those who could be. Sabi, mamma, I'm in a warm crown. Man, Fabonton, I'm no way. My sister, whom I dear friend and paramount to me that. No, I leave me crew. First attempt, first attempt, and then mammy. I'm in the course of the back of Bass with your crew. As we drink council. Now, said mamma, so Nanina. We hear no, Nanina, or never be so. And Nuntino, or man, any man cran. In cran, the talk room, Cramiana, me bams, I don't babby permanent. Uma be do I say, a cranium. Ya born up on a pim, say, a craig in answer to it. Say me, because in can send a minimum. Support an enemy. So, Bepim, or tell me by macro. O Casano Cassani, mammy, and in our case will be any now, and Yama be conversion and in now. And ye alium by or ye near Mabia, and into Nini. Sabi, Mecca. I don't want no man, sir. Ya, and then a wakana into your mammy felly. Or Barno Bronsta, bro boy. It will be crying me bomina, Nami Sumo, and inti. Sani any a wenya and inti ama oba wo bro no de e package o eboa he obetumi akowia obi mobile phone abrew obetumi akofa chansen wo mantamu abrew he e ba san so ani tiri mu mle o pese one ne da wo mle wo biebie mu ma wo eti ane utiri ye ana onu obi ba kodo ba kowia no me ma bebre enu sa de o mpe enu mum de me kasa ma hu ni sa bi de a ma bre nyame. And apart from Sanity and sanity on Timmy Sham Kodani ye. And as I'm make us a criminal be order. Woman in our way, the woman wow. Never chime. And Pennyphone. I know I also want to find a nursing. What should you say, dear painting a beba, sa akoda? One in say I will ba. Now one person will bet you a bema. And you have a minimal the crow, and nothing a hammer, a church of my son. My bon up on Bepim family. Or no go won't be my hands are coffins or the hour. They shall be behind me, PCC or two. Miss Amman chop money. What's one Chrebema? Send me answer and farm idea and minimum pacro. And aha. Are you? Yes, and see Trodo Matua. Abave, catch it, bra, Betrancy. Namunin Nkomo. Why? Or Betchere, Nadia DBC Bia, me bay, Betchere Bema Crona, the woman piano. No more first say, and a banner so fe. Ah. Mensu, why? Catch it, Fansato. Jai, Tie, Shamanim, ye dim como. What it? Woman, men, I'm at Sihano. Hema bay, me a judge. Sompa Nkomo. Ya am a judge, can see a cream, I mean, will be a mushi. Why ya upe umpo, ya Regan, wahem. Bear macron, and yan tokwa, and yes soon. Shamanim, Nakasegu, Akasemonim. Obane friend is saying. Chin win ya jina obesu kamema me beije no wo jina obesu people anim na kasa sha wo so na kasa ne ye wo ye wate fa hanki ni go wo ba na de sei e friend mafia yo me pa che wo de ene ye beka no ye boa wo
nti makwan na ye moa wo nipa kra one wo yes ano sebi mpredua so o repu otintim fa rape one repu de nti am ibusa usa no rape na ebi wo ho ana efere obi wo ha ofere se ya repu ni de obeto din nipa one wo yes a one repu mef pacho ye serious sebi ya me force wo fi one waba fa obuo makonwa no ametim no maame fa konwa mabu akonwa fa obuo e makonwa na ametim no na bo ame na ye moa ne ye solve issue what be ma won wo dae no wo repu debi kasagu akasamunim wan repu debi what yase wo ye panimu obi kun debi edi nti na mpesa wo be cha na wabo wa no se menka wo se menka na de nti na mpesa wo be ka wo papa wo kan wo papa ebu befu Sompa 3.1 wo papa bu befu emo otirinko kasa wo papa bu befu ni bu befu sa woni saa nipa no na wo ye adai wonye usa wo ye santini memma otirinko maame kasa na bai wa watimi anyinsa abosome nkona wawo no wanyini wasene ano no wate wo be kura wi obi mehwe bi ma wo wo papa otiwe wo kye no betimi ewu ebe ka wo no ba no etinya kokudro na kasa wate wo papa wo papa tse woni saa be ma no na wo ya wo ni bubefu ado yo papa na danfo na adai wonye santini oya santini wo papa apopo nani a kire wo be ma no ho pen debi emra ne na twempena wo papa huwi debi ono da mpresan asa na wonye nsen miensa ya ni nyina wa na akofi mu wan for so debi edia potinti na mpesa wo beka meba kachiri he hwemanim na fo buo ma maame edia nti na mpesa wo beka me kan papa babu wo papa otu ebebo me amaji watena me fie he hwemanim sa wo kan ne na papa ka so obebo a en wonko biem yen ye beje wo ne watena ede watu adwuma num ade akra na ko school happy girls ye do akra na be ko school e wa hodu nhia ye so etie ne fa obuo ma maame na kire be ma no wate wo ye de adwuma oye carpenter ni ye friend say Augustine bonsam adena de dada yabo wabo na mpese obekire Augustine no ono obo wa no se menchira na debi ni en friend phone so one number producer mo meje Augustine number na ye friend to awon man so musa ne sasama akura ne kan we no kura monya ne tentem mame me call papa ho daddy abranti wa boni din what ni din pen wonimu ne da wuhu ne so krada ma Augustine no te he not a kwapla no watu afuli wo not a chronom kwapra and watu afuli producer when you Augustine number wo frenko more than a picture by debi mon po Augustine picture my any fan TV no so hwehwe no not a chronom kwapra say watu akwatra he okachi watu akwafa nchunchum ne papa kwahwe no ye hunu na Mr. Dada sani akora woni watu abrante hu anam semi kamen fa na ma se eyida oboa onu kwahwe be ma bi ada oboa mami o papa se oboa o the no say the number o the mama number makoma miensa miensa no me frɛ ba ko ne eko na me to mra de se me pese okobo me dance mama enfa na me nhia no eno ano me frɛ bi mo odi mu no sa Augustine Korea wa modin bi anchem number no de mama wa modin mami ye ni agro enere wunya wo akoda ba wiase a Ghana ha ye mmerɛ mu no wo ba no wo no wa kyem na wo no so ya ban dia esi ehunu papa no na wo take responsibility enu ti ne yani abren wo ye sure say ye Augustine no a wo number foforo bi wo ha fama yen enu ko de na me wo na firi me phone so hu oni ne kasa nani na seni me fita me wo me ba me ne nkata da na wo ya we sakra ne ye ne ba me feja me ko check o sendi mi sisesi ena wo ko check sen me ko check sen me nyem o sendi mi sisesi
ɛna mekɔ na meka kyerɛ sɛ yɛse menim 4 months mene ne n'anim ɛna mma mekɔ abufu yɛ sɛ so amɛhwɛ me obɛbɔ ne dua ɛna wo maame ne kasa so amɛhwɛ obɛbɔ ne dua ɛwɔ fon so na mefrɛ na ɔmfi no ifro na afrɛ no ɔmfi no na maame so ɔno so de dua bɔ saa kɔ hanya mu yɛ dɛn ana na ɔde hwehwɛ no no ti wo di hwehwɛ ne so bɛba enti efia ɛyin no ne wokɔdae ne fia na baabi ɔha dan no ba watu afiri hɔ otu firi hɔ ansa na yɛtu afiri hɔ baabi ɔha dan no mokɔ a ɔnti hɔ biem ti sɛ pɔten no wonim baabi a ɔgɛsen no kora wɔte daabi wonim baabi ɔte daabi tefi sɛ wonye mo ya wɔma wo sister sidi no wonyi nsɛm sika bia biem me hu ne kura biem ɔno so mfrɛ wo biem ano kura me frɛ no wɔ phone so efisi saa da me hu ne biem na wote wo ya abaayi wa watimi akɔda wo ne bɛɛma akɔda wo a efi a wɔde wo kɔ mu a watum wo a wonni ne picture ti saa ne ɛbɛda ne apɛ no maame wɔne na ntwa photo bia daabi ɛwɔ phone so papa asama wo bɛyi kan wo hwɛ anokura bi wom minya ba me dwene ho ame ni phone no kra na sa tam kra ono om bibia kra me anam ye phone no me anam de man se na yam anti kra na me om bibia bepem ne om ti ho e from ma me no om bibia fa fie me anam ye bibia na first na mote kwapra ho e ho na na eti tu fra no ma anye e ho na na eti kwapra ho na na eti e na ka me ka se ne ma me nsensem ne nti yakotena atimatim wo ye krom ho jakobo ho e no kra mpo ye me ma me large but wine e fie na wo si a me nwie me de ene se anyunguase ane ma me negu me nti no ye me hye no ho se wono de wonimu ena ma yakɔhye wo be 6 months ni ena o minya kitwa ne nchen ai maame ka wasem yi wo papa se wo de telephone number se me ensa ene ma no ni nyina no enya number foforo ada na wa pese wo di ho abro sa maame wo wani wote ase ye ka so bi wani a wote ase wo beifo daabi na ada na wa pese odi ho abro wa koda oni bema adawo na mpese bema ne be na sede na san de ato papa so arenti na wo yesa anti se no gasin hunim na damfo bia daabi woni ne tena di sen ansa na nyensen ne ba ana man shada ntwempena wachi wudi wo mu miensa na nyensen ne ba na oja wachiridi daabi one ne tena as a boyfriend girlfriend mo tena nya ase ansa na wonyensen ne de man check wa wadwene nye onye papa me bayi wan check no an se wi mu a yo ye be hwe wansa mam se wa mami tra eja wo so tra condemn bremo momra na ye so so ho ne ensan ye san e be kwa asem no so mam se wa asem no na eda ho no aden wa no atwi break say asem na ba opisa and you yen den you ba opisa yen ko oi yes around if o mfie say Sompa 3.1 I am mareho me hu nyina gu bombs I say debia se na misika no ase sentitiye no ena asesawo yentitiye na ye maame mo eni ye nananom yen ye beto so no se no na asesawo ena ama ye ma no aye so weak so vulnerable obaka say ase de say ase yentinki biem sebe because otie ye beyin komodie a oni ye di a ubisa won say obaka say sebe ase yendwene biem because na sama ne papa kai mam say wa wanti ni maame no ono betia ba no ye probo isadwiam ya wono wabo ono wakwabonti a waba wawro ne pabo akuta eti who can say no can say ohini on say it takes two to fight
wo mu se oba no eni nda ho but that's why ya papa ne wo ho no omu nyina so ye maayewa wo ya nyame onye ni bibia akwa ye ma be se 20 something edru time oluma hu se ma ye dodo no ye be wo agu ne so amadaache wan hwe a wo chede wa pebu na enso yen no wo soa yen se wo de yen ma ne mum ekọ na wagya mema no wo akiri what I say enunti de bia o kase senke nyina e wo 33 ena nipa 11 no ka nipa dodo san na nke de wo mebre no kenank wa ye mri what I say enti papa no wa wo ho no wo se so mo ye ma wo mo ye memo e wo nani bre se wo de nani behwe enkola ne ye because akola we asema wo ne ye kan se obi a wakochia no wanhunu abrante ni nua da wanhunu ne hu nipa bi da eno ane se okwa na oda ho se 3 times na that means enipa we onim sene chese nyesi ehia obi a ne ne ekoda nyesi ehia obi a ne eja ye ho ama no onim santete ye we nyina because akwala we nim entity we se be ma se ope e wo se hu ni nua bi hu ni yonko bi hu ni history bi kakra I don't think senka sebi akola we beda ho se nipa ne mfa ne saa keke na on sori nko na da ko me kan kire se hu no wonim ni telephone number onim hwe me da se ma Mary ya se muni o ene de akoji aba no wan so na eba until say enipa be sesa na dwen hwe oyini ni say de ma kan no it takes to tango na me hwe yibi program bi wo TV so na say it takes to na it takes to no be ma na ye bizan say oyere de aduane pa na ope de say just unhu say enti e kire say unity dodo a wo be kan eye pen na kire say mo ye baako a mo ye ade no me pesa me ka ahinta sem bi kire etiefu a yetie ni awofo ni abatan a mutie ye wie hwe nyankopon no ye frɛ ni nyankopon kwa me onye kwa me ene onye ayi amanso nyankopon ye unisex enti ni su ene ne ban no ena true aware no wachem ama yen ena ode mema de ama wo na ode mma nso so de aye de ama wo de me ka be wie maame na yesi nani na ho no ena ode mema de ama nti obema no wo ne part o place o tie papa ya asema papa no okan ye na ono oye de obetimi o wie a otene taxi mu no otwi enti nkade aka ye se maame no ebeye de obetna na wahwe nkoda no omonkoye ene ne maye no enam se saade no na eni honti no hwe we can't cheat nature saade tie bia untimi nada abode ni saade nyame pese oye na ade nipa bia ntimi nada no da enu nti na ama na ba sa se akola no oye jimi yo entitiye enafem entitiye no anko ni mu enti se ubisa no ebre krokra ne bra pa ho ne ade a wo ubisa bibia jese jimi last na me kire jimi mu ye ka se jimi a ade a obi ya enipa nyina wu senkase se yesei na ono de ne de enam ba bi kura Yesu Kristo adwuma no wanwie jimi adura wanfa maye ni de so enti akwada utumu se eye jimi na ama oye saade no enye se sebe nka ompese oka wo huna de na ni so ne de ekọ ne de ya bai watumi akoda onye se de ne koda baako enfa ho oyini ne enfa ho jimi am wani aherete tuntum nyina yela sebe mpredua san jimi nti sanka sebe ne papa yi na so obefa na nka akoda yi bepene papa because these things are going on in the homes ekoso ne wo faase bi wo ho a jimi nti onwene enko akiri jimi nti no ada ho na wafa no ubisa nso onka da mekura eti hanu we hanu wana afeli ese mama na feli papa ni de utimu se ka wabo modern as a father eye na fam de sa ne responsibility oye as a father na mom mama ne side ho na alake no papa we ntimi hwa mansia da e mo nya correct kwabena sister papa ne yemfa abosbode kase ma no award yes
na mami ni akura yi itrimo den ye pa trimo do we very very atla lotion anything bra we are here for serious business itrimo please atla lotion den there o se unti arab kasa nti ayo wo hwa akura wo ye wote wona sabin predators obetim de ne se obetim ekum wansan demre wansan kan obetim de se gura premle num eyi ne tachrema apa akura keto yi I will tell you akura wotimi atrashwe wonyin se dako a day bosumi nkono wo papa odu sikem edu kwatu adwumam 6 good months what man catch them you are very stupid who you wicked papa ene nyina nkamfo no wawo edie ne beba se papa gyewo ene wote ehwawo na ukro ntimi fa fa de se papa babo ebro na usuro ene ye nyina ye wie kra babo ye nyina ye pon ababo because jensen ni utim etu ogimi kra pap 7 predators okoda ho no wo ye no etu utimi hu de o kire se abranti ye hwe ne ye nya no ene ye kwakoche no na oyini ni mien kasem cho se abranti de se epe no kwa bia so se epe no picture ye de toso say first na ne papa se o mo obi adin say nyame adom wabodin so de guest wo ye carpenter eti wo ma te kronom kwa pra ne kwa ado a munim abranti ya wo guesting ya wo ye carpenter ye wi a producer number betum sompa on be free yes oyini ni na wo hwe ekwan a sabi ebinim efankura etiti wo mu hwe nipo fa no wo panyini o ora mimisi wo ye panyini enye wo misi wo ye panyini na wo hwe obi ba sabi no nketenkete mu dwedwedwe na wo timi akowuro no natanyisen wo wie wo dwane ama ni sisters na se nipo we sie mami ai minister of agenda mi fetu ngro hwinim enye tuo na me be wuro hwinim mi mangu akro nyama sabi product akro yi adwade kro wonim akwa fa so blazer kro wonim akwa fa so bo pampers kra wonim etiri papa ne bo akra ne pampers adin na memmen bidin kwasasem emme nipa yem shum sa papa bo ne homode se obehwe ne ma sabi mini mama bia omotima hwe omuma makomako nsia se de oka no se de ye sister ni papa hwe ne mama no oh nenso akura ne tirim woten wo hini me pacha opasa na akaduro opasa na wisa opasa na efom wisa ni nyina asabe obepi enye 6 months wo take ma nyumna ni anopa nyumna ni anyopa ena otim kokko fene to ma wonyin san oh enti ye besire awofo nom wo ye oba wo ye be mo mimi baba obua ade ye se wo nkwa ma wo mi be ba de me se wo ye be na akroso ken wo obeka kire me a ba bia otim tu firi ho me da se condemn nada na waza wo bedagu yeso asam na bo pusa de mu odin sa no je se wo dawro susum na ope hu ngudum sama be fi aketo bi anim za eme nwanwa kola tina mba na mde akonde aba no konde wo akochem ne enkatabo ne abomu ne enkapo no ne yeniema mama nye easy sama be fi hands of mama na odin na we no ne kan o be kan say ne papa kra ye bona basu mi bona basu enye ya pa we mi mona basu se mi amini pa no ya me boss no ba we mona basu wo onye we Hwana enyewe. Ayi eke uyo bidie ya na die onyewe. Mama, uwa ubone a. Akula your brother say Ana. Baburu. Udi mfatao. Baburu. Udi mfatao kra. Seni usa Ana for no. Chese akola yi sedi wo hunu abrabo. No anu wo boko no. Yeah, sedi ma say one man baby. Sedi wo nim de obetumi aya na mama oye no. We de wonim anu no. Said oh yes. As of my mechanical crepa. Said you wouldn't say odifo nimwa. What pana war fire or yen a domain. Said you no soon nimwa and so before guessing what could that. I mean, a bugum no one yam no the other fear money at the end of sa said you chair no one you man way. Unfairly. When I'm quite to a pass it. It can't crash up. As I'm saying, what you said you are. Now I'll take when you could be sent a question was Ziano. Say 19 years this month to be 19 years who business man wa boni trinko na make
na che so ne ma Mary aju sa kra Jimmy Jimmy say Jimmy ankas on so said ya and am pasa ma be ma na ti ase no hwe akwala wa be ma wa hu se wo ba wo yere sebi nkoyi oboroboy sadwiam wo ye no hwie nyeye obi a ne ba awa ka na onfa ne ko hospital wa eja no akoboro eja ne ho sen na no so be urade nyankopon so be fie so me fie wo ko wa boro ko say nipa we wo be ma na wo so hunu se eni da so nim enti why ade se wo hwem kwala on se wakasa no wo to bibia tin se pampers ni ade pad and crab wo ni nyina na ato me wa why ade but dia kapa wo so de hwem no enye pad to e wo so makra we na dwene bafi na no sa no obro na no e Bible say chira bo fra no ko a won fa so nyina won fre ho eno de nyame nam de ba Dabi nyame a oye ni wi ase no waka na sa enna mam se we ka ne de no ma na wo ka wo de no ma ena adwuma wo ye sof ma no obi na tete wo no nya agina ena wo gina bra na wo ye adwuma no eye wo bi na di nyansa ne nim de esu obi tirim kasa kre onya huru kasa Dabi se ni eni panyini kura kasa no ana onim kasa enti wei se nyame na aboa kura no wa wo do say we nko bra nyame aboa fa no sa akona se asore na kwadwa home because wo guru ho do de be ba be ka ho no bra oba wo be 16 gisa wo kwaji ban no na minam ka mama because say de ye kan onim ne o ye ana mama hwe enye se bia wo de be ma de be sie so mfa ne me kire papa wo be ma no wo de ne be fia sese nye emfa so mam ene wa mfa na man so amfa so bia ama enti wo ru so papa aka wo yo bi de ya na de you taxi driver e ba de ne obehwe no de na mbre wo obaye wo so agye no enti ma ye hwe adwuma de ne koto mu a wantimi ensua mama de na wo ye no wo se de ne obidie oyo obidie ya na de ye wotime hu de akora ya bre eye sof maame se onhwe na ye nhwehwe ni kunuma no kana ntem no no ompese obebo bra ni ye no na wo senka otusa na mo no samra no an wo so kodwa toto mpanyimfo nim na wo tsira akora de wo so ye mama abatanfo bebre aka hu bi na ne Ghana ya pie ho ye hu ya srem mama wo tsira akora abrabo pa wo ye de automatically obebo bra pa ma but ya fa ne se ma hwe asore ne kora ye ko ne no ye na sofo kora die ni mo kyerɛkyerɛ ye mama wo ma failure asofo na fail na ne condemn so aferi wo nya sofo da bi o wo condemn wo nya sofo condemn wo nya sofo mama me ya sofo ene wa fail po kwa bena fail ba mama ya fail o wo so fail oh ye nyina ya fail wo so fail oh wa fail what you for what fail man kasa sa preaching no preaching transfer enye no preaching no no preaching kasa bi nom 25 fortnight prayers kasa ni na mo ya no ho kasa bi nom mo fail oh da bi fa ya fail what you for ya fail na kasa no ya fail condemn edi enti say dey man kure mama eti say man kwale what's them aso from preacher hu ne die aso from preacher dwumadene aso from mama esi twitwire kura aso for se bu preacher si twitwire se nipa be twine se o baby kwa mama akase yesum no se gro no ba ma so de ma be wo se oh di fo ye ba be nya bi wo ho obua ye ba be nya bi wo ho condemn ye be nya bi condemn be so nko asore bisa so nko asore ya bisa so condemn nko asore ya hey mesramo order Misre say adihia mo kwapra baby akwapra na mote no what yo bia no obi ni mo guest yi yes why carpenter kwabena mabai wan samra ha better say yes no why carpenter wa wani atwa ne so bomoden freyen 0244 80 9641 0244 80 9641 opipia da woni mame wuku Augustine no na husuo no wote sen woye tenten woye kokko we tieti akyerkyere yen ne ye pe no kasa oye tuntum o wakakra Ahmed sonidin so Augustine Ahmed okate ni papa yen nkramori aja wo follow to panie wase de sonidin so ni papa se de sonidin so so papa ye muslim enti waye Augustine Ahmed ni papa ba ko for the Augustine or the Ahmed bo father de fa
Send what say why kokko wa unimu oduo tietia. Oye tintin. Na ne carpentry shop ne wo. Kronum kwapra carpentem. Kronum kwapra carpentem kwabna. Moma yentie location no. Kronum kwapra carpentem. Adehia mo ho. Mun mo bi e friend na amede. Wo guesting. Mon freyen 0244 809641. Na baby asa branchen wo bia yempe no taking responsibility. Na papa ya wa hye kokko yi wo home. Enti Anna say Anna pa life no. Kasegwa kasenum na me wada waje anyensen. Say Anna pa life no. Baby. Say wo pesa wo ye ho de yen. Anna, wo pesa wo ye de yen. Ejuma no beto aso. Na wana beje oba no ma me so ani na ho wabo. Ti say akra ne de be ko de ke ana say wo papa ekwa ejuma no de na kan. Wo be den wasu ejuma no kwa do ba no be ko. Mi twane no fua. Wo twane no fua. Wo kwa do ade be ko. Bag ne kura wo. Won kwa ejuma no kura wantimi. Na wanya ho visitor. Wo betimi. Anna, ubetimi. Ubetimi. There are two we Anna. Ahaw. Ahaw. One hu. So obi te say wow your age group no wo hwewa. E de afutuo na card be ma no. Anna, kasa. E de afutuo na card be ma nsu. Ensu. Why? Na ebu atia nso empa ho. Usua. Tia ekwan bebre da wanim obi ye age group ye na koto adwuma mu wonsua wono so ye di wom oginagina ban ma mu wa afro no efro no ne to ye ne dati sasiba ade afuto na ade ma no me ka chen se de to me ne hwe no ama bia to emu oya meboa kafrawate onyame no oboafo abusua Sompa Nkomo en wasugo ya wutsie yi ye beko na yakofa afrefo kakra ye ba ya na ye beto adwato de na tie ye ba enra oba ha no Anita development bi aba eni kase me ba sesia 0551 931931 0548 931931 brahomane so na yenye wadwen kire ne wafutu. Hello Sako mami. Ye oyibo yanko Sompa Nkomo. Eye bola we free so na 0551931931 0548931931 ye uradi nyankopon hala. Hello ujina so ntumi nkasa. Hello udi baby akasa free from what to say. Eradi adom ye ho ye. That's kasafra for no. Ejampacho ye tie o. Yes, say Jumadi no said mama was so see obi ka say diagnose na no an diagnose no. Na adenimi hu no say be ma no owo ho. Be ma no owo ho. Abafra na kasi wonim ba bi owa na oboa na so de na odifo na ka na se ba kono ka no bi ana so de ne mansi nyinti don peso de na baba na abusuafo mi no na ka wan fa pomo na agbo na nka de ekọ ne nkuyi na so awo so odifo agitu se na okuka se bi ya so fo na feli they totally and they am to sebe onto adwuma pa no so ye da se ye frɛ ya nso obi ni Augustine no a one frɛ 020551931931 0548931931 kwapra kapintem obi a munim ni bia moma ye mfrɛ. Hello good afternoon. Good afternoon my dear Odin baby akasa free so for mama ibin ti mama fa me din she ga ka yo le be se mi no bi sa papa no mama se o asa de bia nsha se preko na pi ayen kakra enti gamum bi sa ne sei na ire ne nsa me nom no ehya ahye sei
ɛna ɛbɛdu saa mpɛmpɛnsoɔ no wɔ papa no was asɛdeɛ bi a na wɔ sɛ ɔyɛ wɔ fie mimi hu ne sɛ wantumi anyɛ no asɛdeɛ ɛntumi mbisabisa na mama ɛda mo ase akyiri yɛbɛyɛ hello yɛbɛbusa no so nkɔe hello ade nsuo tɔ ana hello sɔfo maame yɛadwo wodi baabi akasɛ firi nie mafi so na masan ba so na medeɛ asɛm kakra a mɛka ne sɛ dɛ no wohwɛ ne n'adwen sɛ n'adwen ne ɛyɛ adwuma ɔbaa a wakɔda bɛrima akyi na bɛrima ne waawo wo papa abisa wo saa hwɛ bideɛ wo papa hwɛ akwadaa yɛ abɛdu yɛdi mu kɔto adwuma mu a sɛ monsuo adwuma no a wonim sɛ adwuma no musua ma masta no anaa musua ma mo papa wona wobɛdi so daakye o na mo nan yɛkɔ adeɛ wonyini du baabi a ɛbɛflow yɛdi mu sɛ monkɔsua adwuma na moda bɛrima akyi ɛma na momɔ mu ni nna hɔ paa na ɛnɛ wonu saa no adwuma a bɛma bia ne wɔbɛwale mu o ɛnɛ sɛ na system no ɛdi no wonni adwuma bi ayɛ a ɛnɛ boys no ɔmɛbɔ mu Ghana paa ɛnɛ boys no boy no menyini sɛ ɔno nko a o sɛ ɔma ho sɛ dɛn no n'agye mu yɛ mmerɛ tuhwɛ amanfoɔ bɔɔ ne Ghana paa ɔntumi ho nipa korɔ ne ne woyɛ yɛda ase hello mame wodi baabi akasɛ firi mekasa firi takwa firi so yo yɛnkɔ mame mpakyɛw deɛ woka no deɛ yɛ ne deɛ mobu sɛ ne yie no wɔnkyerɛ ba deɛ bae no wɔ hɔ ae yɛda ase bebree hello good afternoon. Good afternoon, Oba ma odi baby akasa free. Bacha me kasa free wa se kopon. Ya damas. Bacha me pese me kire say abaya no wa ye bone de na nso papa no. Abo no ho modern. Wa ya de pa bi se mo fra de se mo fa no mamba no. Wo ye de kra suba ya mo wo no. Wo ye ne be ya sa na obe. Enti me se mo se mo ntu abofo ne fo. Na mo no papa no nso nkasa sabe obenya abose ne akora no nso asena. Yo, yeah that's it. Yo, hello. Udin baby akasa free. Me pacho ya fema dem me kasa free tuba. Yo, yanko. Mama no pasa me se me ra ko wi. Era ko pa. Me pacho kaswa tuba na o kasa. Me pacho say. Kaswa tuba. But David Castle to Kenya to Cuba. Yo, yanko. No pattern pass and the round word you say, Yapano, Yamma. Now, do the beer, you may be papa pass and the other strikes and a matana how any money at their bay. I can't make any say, upon said I need any shot, you're watching up more than my shop from the baby, you know, on kind of woman to me. Na so mama dia baby do any did say did ya be come me da say hello me pa chodin baby akasa free me ba cha ka mama yo yanko hello udi de say na free of my very fashion as well. Yeah, Oba Fefe, yeah, na di atade apmasha me. Wasura abofo atabai. Me wan taban me to safe ah. Yeah, abaya. Mama wife. Mama. There is something say abaya no. Ye mi se ni ye na ben say bra no abona no say o kan. Say ana on ye mi se ni ye. Ye wi ama pokwa bra na tu apawa so awoso no. Na wa baby kro no wa kire. Yeah. Ma, did you have a man on this year? You man, I am a catcher. So, two what? Don't know one son. Vero, what's your yo? And we must say another soap. It's Miss Slow, Mammy, Papa, Namisha, what it? Papa, Miss Slow, there's sharp, any nonsense, Juma. You want me on quality or no ma. Omuwe no omukọ wuwe ya omusa ba nse se o mani da ho nti we mani beda ho nti me so so akwa ni no se ya so ni mo ba ko fensia na be kan wa ko kan hwen hello udi baby akasa free no yanko woni baby abema ne she
Yeah, what about you? Not so. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello. Good day, baby. I can say free. Do more machine ka krama ye. Sir, me Bernard, me ka free as mama son kwanta. Yo. Me pa cho me person bi bisa osofo po kwabra say. Ode condemn omo huru no. Na osofo no mo fere ye. Na mo kwa sola yedie me nsenkyerene nseme kwa Ndam adibim. Ora mo beka amani pa so tano. Yanka. Omonka hwe mame emme no ntetea no abata no omo afeli asori benim ya feli babia na ya feli ntino sabi o sekwana dia gisenya me bam wai gisenya me bam da senye mame me da wase. Hello. Hello. When your friend you chat to din baby akase free. Pacho me ka free at moda. Hey, what abra no be so? Come to say. Hey, ntu ni me pa. Yankwe. Na mi krom na wo gina no. Kase. Me pacho me ka free at moda. Kasa ni enko. Empacha me pacho mentie wo TV no so. Kasa. Me pacho abaiwa no. Ehuni stro na acha ne so. Enwa abaiwa na ehuni stro na acha ne so. Yo. Yeda se. Yeda wo freju medie ni nyina si ha. Wajina so hello. Hello. Wajina so ache mpacho din baby akase free. Afternoon. That's my Eradi adom. That's Sompa Nkomo. Eye bola. Mama bacho ya chama disi me confession be married. Abaya no let me say ebi anko so ma fa na disi me here. And say odo chere se ne papa na eso ne so. Ne papa na eso ne so. Senka the condom okay. So papa na ansho ya akran be ko esa de flaba. Eni se ne ka condemn be ko akobo no. Yes, akran be ko esa de flaba. So papa na ansho ye. Na kwa ko be anamba. Akran be ko esa de flaba. Papa so na esa de flaba. Yeda se nyame hirawo. Yemfa freni bia bim. Honeyman's makeup and beauty services. Wonum na twimani mama na efefefe. Hana owe edwena se. Oni Stewards Pharmacy o line back so. Oye mobile services. Baby abe freni bia. Obeba be siesie kama. Ai fro na wo ye bibi biara ne ho dwo. Frɛ Hana e wo 0267 188 811 0267 188 811. Veronica Fashions or Asokore Mampong ono no pam ntade fefefe edi shemi vero nani daho woye obrefo pedwumaden fa na dwuma ni agrofre no ba be sisu kama de atade en bebro hye foto ho be ko be san de aba nani abre ya wo ye adwuma. Veronica 0244 292 372. J-Fran Company Limited. J-Fran Company Limited. Me pacho edan ni de wo be si na emu asiesie na nkoyi a nukrenie wansi ankaye edan si wakakra obi bam na osema mbaabi nyonso na okwo adwa ayeso na so nya na nanom no wanimu agu ase. J-Fran Company Limited say WC jacuzzi, bath, cabinet basin, bathroom mirrors, any accessories. Mam say wa kasa. Dan wa ko hu ni say. Eniema papa. Say niema papa fie ni. Yes. De eye papa kra sa ka hu ni say. Me se wo to ne niema kra. Wono an san lodu di koma wo. Won san ma won fa ka.
na de ma ne da soronko ne se me se papa be mu atuatua ne kakra wo ma wo mu ni sika mu a wo mu de e ba be to ni bum no obeye saa wanim nyina de amma wo ti yesre contractors esi adan ene afie wuranom wasi dan na wie pese osiesie ujare ni wadwaye a AJ Frank Company Limited ye wo adum ye ni railway police station online ba so ye ben Pacific Bank adum wa se da house on chen wa frey 0244 178 585 0244 178 585 ni okwa ajamfu a na fon ba ko chen eye azuma bro su samena no obeho kama happy girls or say nurturing great minds eya befu suku ye jenkoda ntotofewa busome emiensa kopem mfinhia num na ye playground so no nyasem ketwa classroom no so ye jenkoda kakra bi se de be ne ani be ko omo ho yije chechefo no wa botre biaya ho efe security ne ye tight CCTV cameras atwa wa hia me pauchew se bi amemene da kwasia da opese okwa ifro pese okwa yase ope baby de uma no akoja fane ko happy girls obeji wo ma hwe wo ma ende odo ba koja ma hwe video bi ya obi e de akola akoja no a wo bono de aduane twoku no wadwuma yenti pe baby papa odo ba ne koja no wasomu ajo e happy girls was nurturing great minds ya wa ahunju nhia yeso ye ne banners ene wo line ba ko so anopa no nkron kopema nwumre nonum eno ye memenda ne kwasiada na nkwara ne school brand de no nson kopema nwumre nonum Dimpa Natural Health Clinic ye efrukutu ewo osa ayarehwem maame una ekura usika wo ene komani brenti enche ne nipa san partition wo hwe no watentum no mu aposa wosemanya duro Dimpa Natural Health Clinic yaji abefo ntete ene ye de nananom nu tanko hini ni nubra akabomu eduro nanu aye den asama papa ikan ya megidi ni se obi wa na ne ti pai no pa na ye osa na onim na ye no kre on se afokan opese wuja onan na ntumi nya onan na editipa ya brewo eno ama mahu sese o how ba ye funu mu a editipa ye nenam papa wei ene betu ase de ama say ye gastric peptic o se bia wo se ne ho den a wa shanye ahenche no yensu e betu ase de ama fa wani kiremu ewo dechem so second floor Willis Towers nako ye be show kama pa anaso betimi afren 0245 118 434 0246 744 744 Dimpa Natural Health Clinic osi Dimpa yesna hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last stop 21st Clinic sciatica experts wo pie no wa wo che yen ne de baaye na sa wo to asinti twetwon saman oje wo ho anyi kokete so a wo na usisi ya chia brani fa onye grafidie so enwo so wa na yenhwe yemfa anu aduro nkan ye wanhwa overseas ehwo ne wo tachiman enso yebutuo GN Bank edandadranum enkransa ye wo kremo store no achi 21st Clinic ye sciatica expert miza eni mizo emudu wonom a we imam nom difo nom pastor nom evangelist nom emoro ehihye ni padua na mane ye kama koda no bia ma oma hoden ma wedie nani ye fefefe 5G energy drink wonom a ugira ntente ye dwuma bre dodo a wonte bre na jinsi ni nti emema yey wasure jai wasuru pila na ginam esimu aginam bomoden so obeba so mpafie ha na so waba bagibi na wabobo mu amopan dudu mu atu akoton ne so ekwanya no ewo ho wodi ane so obepusu ahomen 0262 72221 0246 270221 na usa account die ebusuafo enura ye show bi efa ye ba Anita ho na Anita ofia ha enti Anita na ekasa na producer na ekasa mama hu Anita
producer ka say ye den feedback ben na aba adaroma yo so for my me da wase dwumadie no course no owura bi epusu yen homa efre ye pese obo ababa wai na oye na dwese nko be han dan e de ama ababa wa na anopai me ne ababa wa ne kasa ye na yenya ne ntie se ba bi ote no ye yi ne niema agu abonten enti enro kodu ye yi ne niema enro kodu ye yi ne niema enti anopai no ye senka osesa ne niema ko na kura ase ena ye ne owura na twetwe nkomo na o se mpanimfo mpe ba bi ma ne ntena bosome na ono a ye ne dan bi obefa no edna kwakotena ho krakrakra na se baby a Anita ne nsem no akwakoduru no nti yema owura no so ene Anita atwetwe nkomo Anita ene de we sere ye fiesi ye wate wasu sa we de wanimu aye kasa papa no kasa osesen pachona said ye me brae kan se pepepe ena oka nti oso obepe baby ama for the meantime yempe baby ma na ono ado ba kotra ne fie yo nti sen na woka a kire ahwefo omo ehwe mu tie omo tie wonka ye mwe ya be pacho de me kenyina ne se me de aseda manyankopon piao ye to so mienu me de mamu oh ye to so mien san so me de ma nyame anka na koma anka ontime emwa me oh de me kenyina ne se nyame hira no omo ne ho bai baby bia obi ane ne o ye free me obi nyame hye na na emu yo ne mmom edan no aye ko ha ma wo no ema obi medam enfe mewom ensan kofa baby no matre enso mfa ma we ye nyame aye wadom a wo benya wo dan no wo benya nku asra utiri ye gina so sempo nsanti amwe ye betwe ama na sane wo fem abaya ama anwa ye se sro fe ne mema ye betata wo wuku ajetenu so no so be wa adwado beba ni nyina ye behu wada ete so be yo nwade o se wo besumu wo ye nyina ye behu ko e befa so na se ye pekra de watu adwumam makeup yi bi wo besua bi wo mpa adwuma sua ho medu be mahana no a cho se de ye makeup se no ne ade we de fache me yi free mu owura ne se na adwuma sem nyina no wafa na wowura no mahunu no de na Ghana so aye hu o owura no be wi ase o UK ayo London oyo bia owura o mahine yodo boachi mu nyina enimu no oh piao pese be bondi ye me nua be ma fefe wade sheba onyame hirawo na de ehia pa no mo sisi ho ban ma wate na oyire ni age abra nyina na mema de mu sisi seye a eya na hadwen etimi nyame a mesom no no basre nyame no wo mo sisi ho ban enso enfamaye na ada ma me se wa me so mo ni sisi ho ba ba hwemanim ade ha wo pesisi esam dodo mi pesisi esam wo tu a wani ma yeso so enye sisie na wo no ede o ti wo famisi enye no na ede o ti wo famisi he ya wo ba be na pesisi awiabo sisi muditi wo ya adam ye misi wo ya adam ye sisi muditi wo ya adam ye mo fa nyum ni sisi mame osofo ye nua be me ya de a waye ede na wo ka wiase de se de bia e ka no ebi wo ho aboa bi because many pa ho nkyere no scan ngu bank no scan na bank nyere na ade a me nua be ma na ye no ye nyina ye kwa ekata su kwa nkutu bi animu a ye besra enkwatenten a hodin wum a onyankopon favor wo de man ma no onyankopon fa ma no na won tintim ni nase wo afasu mu na ne nan kabo onyamintire nim kyene pa na omo fa nsam no mra so Sompa Nkomo so ya no de bebre na passion ne asovo nyaminti nyame ne ye boafo nyame ne ye boafo god so be kasa yo agudi ye kasa ohini ni yesu ma desre dia me data asemi ye chi ni se nyame na ye ya dom ena samwe ma aba ne senti yesu ka asem bi kire Mary Magdalene wo se ene de wahia me ha ama ya mpai wabo nemom wo koye biem enkoye bone biem na de chen sei ama wo so Anita eti Anita
enye si ebeja ne saa se enua be me ekoboa ne nti moma yemfi ye de ani bedi achi na we ebeja yen tretene ne se woni fun ye be pa ya mo ni bia ma no eso si ye timi na di sa wo so na se ne be ya aboafo ne continue aba omu behunu se Anita de no ye obi beboa no asiyi enti ye de mo ba ye nso so mo no so benyamoa masema ye be pa ya mo bia ma na kita se be ye na obi pese yetumi amonita no na said ye oti ona ne ho omle no wugya no pe obewa hanasa Auntie Mary dey na wo ka kire papa yi pamucho papa enra said ye me kan me say we onye mobosa osua also o start o hye na brabo ase ebi be ka bebre enti papa nyame nhira o pa say wafa ne say oba ya oba de selfo na wafa na asa ahye o motom na obehase na waye bibi na ahye sompa ene onso animonyam ne nyankopon animonyam Anita ebeja okwan why na Jimmy number no producer ho bibia ni a mamente onka wate okwan ya sorry assemblies eji kwa sorry papa nso fo sorry ni agro wate se obuafo ani awurade na obeye wi se na me ka kire wo me si onyame obeye wi wate na wo so aboa afofro wate enti me ye be kasa baba ye aba fa he ye wo sresre kwabna on tra ha mame na mami emba mame me pa cho brawai wo ba no me srew se de wo pre no ma wo ba no enye study ma ye na yetumi adi nkomo ni yi asa wo ba no hadwen kakra ti wa ba ha no ma ne nkopoto no na judge me fa ba minima kola ni mpani srew bebre srew pa peja ba no a yenima koda yenim mpani case number 2 that's right rise wada yay case number 2 watranse oba hema ma he ya ena kasegu akasemunum ya ena pacho udin de sen e pacho me de Helen o sei ote he e pacho me te achiase yo awie de na de obai me pacho awie de boko na de dimba ha ba bia yete no me pacho ababa bi enu aduane wo ye fichire ho na oni ye ni niye o soja ene de no aduane no edi eja gas eja kropot ja gas anase kopotan ka me mfa ma ha ida se pempro anase dua yom de bobo obodan ese je so wisi me pacho an na ahomachi 4:30 obeba no ewusi ebekuyan ya gese anwume no onum obepon ama abofre oyare ohumi ensi so ono so onya asmatic baby amote no wonkwa na wote ho me pacho me ni mikuno netie eje musie no nkwa mo dem na eba na ekọ baby biada me pacho 2 flat second flat no so mo experience the same thing wo ho no bia nka na ade na wo na wo beka me pacho de etie ni say yekọ ye mu an ye nyen but the way I see ma akwala ne yare no ye mpanimfo no ko ya na affect yen oton de yen me pacho oton indomie assembly ma obro no so me pacho assembly ma ho na onti area na ye yete no wabona mane me pacho de bi de etie ni say woman bi kira de enti edin kan de koto woman nanim se nkonni ne nkasa man amaka eye ntokwa ene ye fie ru na nkasa so ono nso emra na ono ne nso meka o se eja ne de ontumi nyae so nipa o ye se adwume oto ono ani fie ono ni oti baabi foforo no be ye adwuma no wo ho baabi a o soja no eye baabi e da wo peta obi ante wa na bia ne dan ono so ne dan wo ho na ne dan na chi ana animu no o soja no mama me pacho baabi a yete no obi asase e wo ye fichire no nipa kro no na de ho na ma no de ye se adwuma no sa nipa no de asase ne ma no mayi na sutire me pacho ye si oni Ghana ha watu kwan indomie me pacho ye eno oso eja oye indomie oye anwamo oche bayre sa anu abayre ka ho o start adwuma ne time ben me pacho ba ho maachi 4:30 no apon sen no apon anwume 5 apart from assembly man wo bro no so no opinion leader bia no ambetimi dia to nanim me pacho de entie ma me de ba ha no se wa ya adwen se wa obetu sa kwan na in fact ya na eche but sompa de ye gimu dinti tina me de ba ha no ebi ade nka me ni mikunu betu sa na mo na ebedi na otwe bia na mo na mienu pani ho atoye tina me de ba ha no
Who want a number? Me pacho, menene number. Your friend is saying. Or the talatu. Talatu. Me pacho. Brono beso. Me pacho achiase. Achiase me say you kuru. Baby I'm not supporting. Your friend yellow house. Yellow house. Talatu. Ya wa yellow house achiase. Obi ni no a on kan kire no. Sesu shefa ye muya. Obi di na ba Sompa Nkomo so. Se nemre wie ye brei. Wo de mpampuro. Wo de soda ase. Soja. Eme hu nkoda ebenya entehyewa. Se maami asem oka no kro ana senye no kre. Ye de enim. Agira wo so ye enyam. Ti baabi atalatu wo pia da. Mai huna hwe ye wadwumako obi. Ye from Environmental Protection Agency. Wo de ene say ye wo hoyi. Bi kura no obi abeya asori bi o community ni medura na dwa wo ye dede tuaman se aso. Ye botton so koka bebo be ye sesia. Sa nkrofo no ene ye bo mama ne obi be ye filling station. Motu makom ho. Me pacho nyina ne senti na wadar ma ide abeda wo no. Se mo pese yen ye pusuma mo. Me pacho ane. Environmental Protection Agency for. Me pacho ane. So mo mehwe. Me pacho ane. Ababa wa talatui. Wo na wo obi a o sabi obi tu training sabi obi pento kwasem as omu nipa ene se wa betena wo ka ko babo eno de ontumi momme asema wo kan mantam wo for no wo support because as bi wo ha enipa ni bi wa ase pasem surasem ha wo mu pa so bi enka wo support a wo fi se de wo ye ne mantam wo for no ha wo mana wo nkwa na aso akoye ehwe animu me pa cho de atia ni se ane ma dance for ebem edem ho na wusie ni gina no wo betina veranda mo nso wusie ni gina ho pa je se wapon nti etumi frɛ mantem ho ni se ono nso metena se no ono nso ntie bi mu fie ho no efie ho no wo bayin kwa na wayale me pa cho se baabi o sojan eban dan na ye dem no nti ewura dem no ebi nso ewura ceiling nim nti wapon ko no ka se wo video bi be kire wusie ni wura ho a wo hu wusie ni ewura ho a wo hu se wusie na nam da mu wusie ni nam ho no achiase yellow house me pa cho wan talatu me pa cho wan wo ye indomi wo che ba yere wo no anwa mo oye muzrimini ni dino me pa cho wan am se wade awisa no be frɛ na menaba talatu baby a wo bia da assalamu alaikum awiei Sompa Nkomo nie yede atentene trodo ne yede ya adwuma yentumi mabako fo metena ha na ye mu asem hu obi aso enu nti onimu namba wose assembly man so ni bro no so ke fra assembly man sesi abusa ne se de akoso iwate enu nti taratu se wotie ye ne a ye bie phone ni na betimi afra ye ni beje 0551 931 931 edru ho a ana 0244 809641 producer 0244 809641 ana 0551 931 931 0548 931 931 mu piada frɛ na yentie asɛm ya maami eken baby ba kwa ye menwanwa assembly man ya to abama wo wo wasɛdeɛ ne sɛ BBC a ɛbɛbo amane sɛ wo ntebro no so ya wote baabi na yɛda no to abama na wo sa abro no so ana ono ne ti kro na ɛto aso no ono no ne te ono ne te echem mra mo kwatena bro no so no na symptoms ya wo bayi na di a kire sɛ wo pɛ wo kire sɛ wo yaye asthmatic no na wo hu me ba cho da bi wo de na hospital me aka kire wo sɛ wisie ni ti na kora na yale me de na severally wo mo ka me ba ase ne home onya asthmatic but eya na ne home no doctors mi say me say onya asthmatic but obo wane ade ontumi home enra chi enra besi na ko ontumi na yete reception ni hono ena otumi ada kakra nti ama yakoto amozicla for kra ne cough make sure yede ma akwala no de me kan say bia doctor a diagnose no ena waka say wisie no nti
ɛna de sansu so na bia na yade ne oban ba bi dada ɛna na ba behia ewiase de ye kasem a yenka me pa cho no kra ni say onya soja na akra ni ntumi na bi o say I can't breathe mama I'm suffering me pa no ti ho no afi no okọ 4 years but otumi kasa oko school me pa cho onya start school 4 years afi no okọ 4 years na atwe den na wa be nursery madam me pa cho na say onya 4.5 anu was start it hey talatu achiase yellow house papa wada so oba fefe agia enti no sese no opese ye den pa cho den ti amede beda mo no se de usika EP asem no daro ani die me pese mo amudi ani mo maye ne yenya hoto ba bia yete no no mo behwe ye de ahyase ne ka se enye se yebu na adwuma mo nya adwuma ne ye ka onya ija ne so na nkonso bidie eno de nke ni ni asem mo ko kan no se den efiewura ne beka che no se eja ne de ontumi nya iso na mi kra me nwanwa ne pa ni bia bai na ye so janom ne niema bi etesa mo betra o manya sei me pa cho afi mo ani ewe 1 year mo ani o enkwa ne mo ba me pa cho ebi wo o mo so ti fi obi me pa cho de bi ti je mfa ne se we ni akora o mo ho me pa cho an because the enti amebusa na nka mpesa me se bia ada enkora ne so complainia me pa cho de bi mo ampanifo ide enham haye pa haye especially ono so ne papa no or you prone to sent ni ade nti ono so e ba wontumi ono so nya kata pa regular unyini se mo yale bia yale wo ho dada me pa cho de bi se de ne papa nso se ba bia ye free no na e ho ne nti sent first na mo yin namba ho me pa cho ne e wo abrem ene ye de ko kuma se he ya me pa cho okay tena ho mami condemn yes ma asam new ma the whole issue is kuma se ya se du me bia na hatra ya kakra du me bia mama so ma me hatra ya papa ade a ma me ken wonim yen de ntia na mani abre o man nipa bi anka ye ni da won so wo kasem no eso na eno no wa we ya se de waka obi kasem kra wonye ai ono kire ne ho ono nko no ko se Ghana de obi aka no kure bia ya o ma we sa no ma ye no asma o kan okay ma ye mfa bibia nto nchen se emfa problem kra mbra kra no emra ma wo kwan se uko so mpemproja ewu kumasi mfimfi ewu bi da 3.1 ene gas no bia use di adwuma ama se bidie kra so but se on complaining kra no se bi wo ye nipa wo ye nipa wo ho se wo fi baabi o wonti wo fi baabi na wo ba be ye adwuma wo na wo ti imagine se wo dan echi ene obi aba no wa be soja pemproja wo dan echi a ebebo wa na embo enya de a mama chese o man na se bia onu so no no ye didie mama no na wo ye didie batunwe ye nkumdwafo ni dwa enya de ebebo wa de bia me kama ma hwe nyame sumo nyame na nije wo pa ne nyame ye ne fe pa ne se wo be ya de a eboa wo abrabo ne mfa haw emre obi eno na abrofo hu na o madi ya ye da so la sulala no nyame sumo nyame ye nije wo pa ne se so mama wo be ya de a eboa wo as a person na bo wu ya mfa haw emre wu nua cause say ye hu na asem na ka ye nya assemblyman ne number bro no be so a na assemblyman de course munya mo na mane kra kanu de number de Mr. Santi betimi nya mai naka ya twea ne sesi abusa no na ye be wo tre se wo de abeda ye wo ya judge pe wuti ye be ye ho adwuma wuti wadwamu idi ye be ye ho adwuma mo pesa wo full assembly member na ma eno ya case ne ma no if you say all ko kan no wono de be kwakoma assembly member no e be ye te se wo de ne ichini wo de ne nam but wonya de abeda we die obatampa wo mom na be fresh police service so say environmental say assembly member say committee chairman no can say crowd crises in ekomu e just so de any dia say any say enu akra na oba ya de aka fire service ya opa na ira sumi koma ya ma no kwa de ne kokko ye ho ekodum ja oh say de enu anu a charge ko e mani nso ko kununu ja no kwa ma e ma ka bi e ka oba ka ma na dwuma so mama enti ade ba
Have you know? Condemn ready. So, I know advice from some from one bedroom. I am ever ready, baby. I'm telling you, come on, boy. I'm just saying, bedroom. So I'm only have a cup of coffee. I'm back. You, I'm saying, what? And then no, this year, come on, come on, in fear. I'm saying, so my baby, I got to some area. I'm more. I'm so most trust. I'm coming now. I saw me intimate man. Na man how was. Na na ni achievement no urari yango bokuma se do so mame enti wisi no de elese kodum no ko bia so ni odi for adwuma kese obaya me abu ensema man pa so eni wonu na beti susu wonunum ja we mum ye mani susu mpafo ye wo baketa kese be de wa ye mfa kanka no god oni police ni bia nko de onu abetima di ni police dubu chano sa wudi jana duntum na asumdwe akra ni manyafo bia wona maye yeso wa ya ma obobowa nyame am akofa yare na ade abeto no so sesie no oyare a Ghana ha yete mama se wo yare sesie ya enya asem ketwa wo boafo ne hwan ti ma me wie ne se mumma ya nwene oman nipa yie ho me eno na mama me di ya wo no me di ya wo ye nua no asofo ne mpanyimfo ne opinion leaders ne ade me di obi a ho ya we ya da we odi opa mane nkoka obi hu ye betui brano so me na me ka kiro so en na wo ka no kra wo man mu a ye mpa wasem ade bi chia wo tren ye mpa wasem mama o man ya yetimi se woni life bokra se bi so oba enima hu siesie ye so ye dwamanfo dan na de sa na ti o wutimi bo life pe o ko ne boy ho chese wo du hu ni o hwere mu bo woni mu nyansa pe o ya hantan chese ye de nie chese wo jimi dia ai on so akra ba ya se bi wo jimi enu obi entwa bi bonu obi ampa jimi fo awo obi ampa jimi fo awo enso open so ma what ya say woni mu nyansa fa so wo ya hantan yes wo ye enti o man ye ntra mu sei o man no ye ntra mu sei mama wo komro no so nyama media nko hwe me se obi pat mi sebi mama wo de ma eja ne nan wa dwonso kru aba ma be hwiegu obi da chi baw mama dwonso so nya nkra dwonso ye friend botwa dwonso na dwonso sa dwonso ye friend botwa ai ehwie me se sente free mu ba ai echebin condemn ma adai rabo what to bomb what same so de me am de same o de me am de ya chao me ponu me fa yo nko no me ponu no na me nu anu wasamado enu tira me fa ala walai ye we de wa paya wa sele me ti sele dan kambama esimu aginam hwe Sompa Nkomo January soko debi on the most serious note condemn asama wo kan obitimi ya bola no wa be hwiegu ho wo ko kan se ha na wo da gentleman wa botai wonu musuo no ato atwere state wo busa se na o man no ayi wo mu sebi nipa no bi adwen no akoye emoa adwen na ka sabi sebi obi ba ni asi school da mu assembly man one ne ba kro a ba bia me free ba kro kitu abi ho no o ma check wuro no ne ba ni gira ha no no su gira ha ade e be che no o ma kwaya o ma di resort aba friend family no bu ya ma gum no o mo de asam ade e be che no ba school fo nkwala akwa ehun tutu eya ra wo sabo no bopeti o bopeti eya ra wo sem bopeti what you say na ye school for nkwala no ni e hwo na ono awurade nyankopon o man ni mu tena ya enti we no ye bepe yi no EPF enani wo kire ya me do for me show bo nyabotre mam se wa bebam nyabotre ye be frɛ wo kwabena brem we no ohine ni sisi ya me pagya me mu pe me ni producer ni ma me ye ko akotwa bibia no kire the feedback na me jiwudi asa de channel pa the feedback nti me nkasa bebre ye ko no to mu ko ba no na kata che oba ma kasem bi o se mo ne ma me nko nyankopon bo nipa 4000 no bofo ni ba no bo 2000 ana emo 2000 o hwe ya nyankopon hwe na chese nipa ni so
no bɔfo no sa akɔda ne mmoa no nipa ɛsɛ bɛka nipa no eti yɛ onim pan ɛna yɛ onipa to sɛ nipa no adwene bi yɛ mmoa adwene to ko hyɛ pɔnkya adwene a na wo wuti ngusie we mu kra wan kasa ifo te mo nipa duam to hene ni yɛ pɛgye mu mon komra sibia so yɛ mu aso etefo ne arefo je de yɛ se a yɛ ma Mary ɛyara wusam o ma no ayewo mu no areho na ya nsem se ya ma condemn ntwato ha wo ntwato se yenwie ye guso aye soso o se sa di nyira yenwie ye guso ye tie ne se na condemn ka bibi se asofo kofa na sofo ne na etwe areho se enye sa de enu nti na ama se ukọ radio stations bebre a ye sa program social programs because asofo di hwamo na sa MPs ne assemblymen eno an se ya to aba ma o mo no ma agigi post no omu di keke na enipa no abrabo mo ne yareɛ mo ne chesa niema wo mantam ho a nipa ne de obi anhwe o yanka wo hwe na nko a wo sori gina misi ebisisi wo mantam bebre a oni ni de ekoso nya grow enti ne aye kan na wo say ye bisa ne say akoda no nko a na ye wo enipa dua ahodo a respond to sa niema differently obi wa ebe chepa ansa na aka no obi won so edano a obehome ye wo bibi say secondary smoking on say obi a onum cigarette ni e fan say obi a onum wi ni e fan say ye nyina ye no ye nyina ye num eniema bi o te said wonum bie wo be hu mantam no obi aso ayi wakuan ne dem niema aye no odigya atum na ewisie no wo fie o nyina ba bia ye tu bon say ewisie ayi ntuntuntuntum na ayew dan manti waduane na esi so kra ebegum ba wonim enti niema ye de poison ye ho no enya asem keto ye poison ye ho aye nim eno na akofa yare akese a ne din akese a ye chesa ba na eba enti ye stress ye sorry environmental for any nurses for any assemblymen for MP for ye sramo ye mpomudin health first say ye wo mpomudin a eni ebetimi aya adwuma tie wo mpomudi a eni ebetimi akodi lai so ato aba amamu o eni nti momma monimra eno so na yesa akwa asori dem so a yesrem asofo mo nkyerɛkyerɛ nkwada no youth no ye nkyerɛkyerɛ wo mo o na ye nyai prophecies no na wo se nipa no kom se den na se na brabo nya entimi nya adwuma nyankopɔn sesa ne mra eni nti yesrese mo amodeda chesa modeda enwuma mo lead ye no ye nipa nyame de ya asemonsa enti mo nsore na mo nhwe ye efri ye mpomden so ebesi ye honhom fam ansewa ohini idase afrano na o se oba no ni de say talatu ono na se mi hia me because yentimi ntie yenua sa na yenya dabi nti talatu inkina jina daga Sompa 93.1 muke magana matan na tazo nan ganna ta ga ya muna kaman kina kashe su da wuta saboda shi kai kuma ki yi kokari ki kira mu daga Sompa TV 0244-809641 0244-809641 shemu kuma ki gaya muna abin da yake ciki saboda shi muna jiran ki nan ganga in kin iya ki kira muna gobe ko Monday ma muna nanga from Monday to Friday muka yi aikin ga ki kira mu gane abin da yake ciki ba mu so kaman mu yi magana na mu bata sheke kuma ki zo ki gaya muna wani abu different ke kuma ki kira mu na gode Allah to ya wie maka kire ni se wono so ye telephone number nie on frɛ yen yen pese
ye fa sister na asem ne nko an na ekina nko obeka se yan freni nti e na ye keka ye di nachi oba na oba ye ne se wo DJ ku won mo enu nti ye ntie ni side of story ni nti no ye ntumi embua etu ono so wote ye nka na obi onim ni bia wo bete nka bia no won kan kire no no mfrɛ yen ye adwuman adwada ekosi efiada so wan frɛ yen ne kora wo kyena ye tie adwai mu obetumi afrɛ yen no ono so side of story no watimi aboyamane ne ehunu ye de esese ye de to ato yen hwe won se eto da bia condemn community now asori de ukoka we be for etia no yentimi nya ho hwe mama esese ye hu bi noise pollution ma so mama the way we ye adwuma ma enipa wo wiase yam bebre baton obi ya de ye fe kakra bi ne nipa nyina etwepɔ so mama on dem ejira wo wiase wo ya de papa ma wonyini che wonya sumdwie enipa hyirawo. That is why mama ye orthodox churches no on say ya na yentimi nkasa nti o mu pi because de bia meka se yeka so obi yesofu papa ne osofa omma hawo mfa no so emma oman a oya adwuma wo mu no omma o hawo mfa no so ma oya ade a abrebia eboa no boa foforo ma se wo be hu se asori dan ye de ama ebi ye obi plot a ono wo besi dan nti ho no ye create ye nkansa se church ba ho. But if you obi plot na odo nyamedwuma na ose kwotena so ebi kura ma edan asori nini then the next house empoma kura bi kura fence wo ni twa montem ma nka yempa na mu kura se de yaye ahai na yenye na yemfa condition na nka sound no kwa yen keep no in ma ye bie bi kura sa the speaker e pia bonten e bi de pon se pia bonten ye bebo ton so sa wo kan we be for ba so mama mimi wa hai kura mimi ye software se dede me da mama dede di kemint mi na da mimi ye sofo minya be fu enso ma se dede ntwa ya mentimi na enso ukoka pay so ye be fu enti on mine wo how any amane bia ye nemu a esese ye hu bibi ye be se ye DCs na se no so no mu ni yatete ye condemn na so mama amwa ye ni o no ne ye nyi ade yatete ye ni ti ye se ye nyai na me chese mama na ade no wu nyina hu se mwa nyi je na wo se wo jai ma mo ba fon ba ye no ye nyi mo so ye nyi mo e ya papenti ye fon ai mo ba fon kura ba foforo na so for say ye 666 ba foforo mu se en na so for de me ensam na bi de enum ebi de enum akase ne nketwa ade ye papa ye gitum de ye pam no enti mama si ye be hu se dede muo ni pa setena mama tonso no aye bo ne ne say ye papa ni bi kura nkan happy no wow sa lo ya se mimika lo na so aje so la mama who say just disturbing people ye many pa ho mete ni pa ho yira no so na deliverance so mutwa no comment ase say deliverance so mutwa mama ye free body deliverance free tete na na makem enu ni jowo si the time be sin be ye bi enu awoko omu nyina da so mu nyina we inside the hair be ye munyai na mfanka nyame asema ye no kura nkyerɛkyerɛ nipa dwuma dene ye dwuma buku fanidie ma papa no wonhwɛw kosuku sua dwuma akra obae oso kwa asɔre oso kwa age assemblies of God we assemblies of God ni no way we age ni sane kwa na bi antete ye no na akakakra na mama okwa okote de wuduru ya yesi age wefe wuduru yesi age kofini ama wuduru yesi age tutuso dudu ye commission asakɔbɔ asɔfo chese asɔre no aya asɔfo dia enti sa no kura pa sase ye ka kyerɛkyerɛ nipa mama sɛ de na de bia mam sɛ wani abri manipa hunu sa brabo na wo bɔ no nyame de tumi na mawo yesi God first enti bibia nyame mama kai tu ne kɔbanye enso ne de Yesu mfoni na atani mu wase Nyankopɔn Yesu bɛbɔ no ho bai Yesu ɔbɔ mpɛkɔba Yesu evangelizer ko be yinye ko be yido kro mama do kro pa ya mu do kro ento do kro ya bo ne se ne ya shet ko be ya furu ye tumi di shem sa of mama na jina ye mama dia e ya ko fa na me ya uzure ka me dia no do kro mam se wa fa di orbe ka na asem no se yesre awefo ne atiefo sa asem we no da ho no ye ntumi nsi jina ye ne sanse talatu no ye nte ne de baby ade kro ne wono afa na ye kohwe na ye video na ye hyembo se de nura nita de ene atwa no
ɛno so betwa na obi anya na somdwe ye de ye botae no no mam say wa ohini ni me dase na asema na condemn okay eye no kretro do chese baby a me akra me tin me see say omuhumi Satan just because of the condemn bubo sui nenso sedu baby na wanka me see ebiba be kum wankasa na wote ho no anti yasema no working miss me asthmatic to say ne bana eti ni description no worker ene nsem about the okeke nyina music class wan the obobodi nyina so oboa ka me ka kire wo say entro no wetwa na ade a echiri na chiwade kese ne nkoda ene scent no strong scent no e so nkola mu a chese enya de ketwa ena entemu a yetete no se dru baby ana mitumi busa se enti ya na se wo na wo de ye me no se me na me de be ye wa how would you feel it is sometimes me busa se enti go for way I don't know so no me kai se mrebi me feel opposite wo mo ko fan crophobia yeso omo e de ye from name bi aso wo mo ya wo mo se be ma one ma mo omo be ha adwen wo mo a e betna me opposite e feel rebi na de ne dan ma wo a whole house no hini ni wo enipa be 100 people wo bie wo fie gate a no mo nyina agina fie nanim e hwem ti wo kɔ aponte a omo monitor wo time a wo beba wo pie na if any ho no so we fa ne cropot no de abesi ho ototo nam de ochi kokko de so manya center because 100 people there they need people like also more producing nuane na rubber bags ne niema ye betwiegu anim ho me confront assembly man no what say why authorities say wo ho udi omubo omudi ni nyina aka so ochiro omkura afedie na chese abroso na afedie me time call Central Police Station wa nkasa ene panifo no mo ho no wo mo baaye na omudi omani behweye na omuhu se nkrofo yi chese afedie oyetu omu wie ya neighborhood no ye nkofo ni nkoma nkwa nke yewu chese nkankola wontem wo nyina akra be ye involve afedie nkola no kwa nkomo nko school biem enti chese ye ya nkasa na I don't know what is wrong with us say and sorry no me de bia wo yini ni meka sa sorry afeli no ebe say because ye nyina ye nya trouble e ho na edwane ko udwane nso ko ekowura dem wo say kuruma enye wo trouble no asem ne ye ka afa wo de hu wo mo ne de hia wo mo no eno no mo be ka tro to yini ni de me wa unu ya me de be so so ye dama say ye say asafo market mo bie mu pa mo boje condemn so nyame hira magazine miru akwadwo korea ne drum sisters antoa nyame hira mo Ghana Legend Aisha yese wonso nyasem ketwa onyame hira mo nyina da tachi mama ne mu nananom bere ho apia tum original diner ho nyina da ho yasunwan station ho a ho apia tum me maame akua tetwa Mandela oni akosia reta tumajo so ne ho ya ho nyina ho apia tum onyame onhira ho na said me kan ye no enya de asem we ye beja ne saa no ye be ye ho adwuma na ya hwebia ye no se hwan na de ho no ma no eye na sede se so wotena wo na wonu de na bire mu no wode wisie tu nipa ni nyina be ho asem na ya ka ye nkwa homa ne so 0551 931931 0548 931931 said ye ba nita odasidium ya wosre onyame aye na dom mu nyina amadaroma hello udi baby akase free we dey say twem enemre mu da so efree se hello we dey twem hello Sompa, good afternoon.
nyame hwa o dwumadi a mode aba mu moso cowboy na EFA Environmental Protection Agency asimi a ofin let's say bobo maame na omodi animu na omaba bi san so we have be possible we man tem we have information center we the information center for my chief is for the distribute labor bill and then ma so kwa bia ebo 3 afei na bia one usi edi nkomo pa plan bia ko eduma de years when asemu within that time afei na bia for plans na no party be hwan ni abi bi information center ni di distribute ko kan o ye mo sam area and when ade ba kwa edi o ye man tem pa nti sremo mo ke ya mo nti e na bi baby ye se bi ma no de chimina so o ye ti fit away yeah epete kwantemo hey enyo na kabu bia bi ni ra yes hello Pacho di baby akasa free mama mpacho ma he me kasa so sante atuma gogo kwano so yo mama dia eyi condemn o kan say asori for dede mama o de undi mutogo ni bia wo kuma se bisano the whole Togo Omoko school prenu, ye ko juman prenu. About 12 for 11:30 to 12 say king machine bia ye do mo Togo bia be call off. Because we bia ba be rest. You and sana 1:30 to 2 o masa ko juma. 5 and 4:30 no mapo. The whole Togo de uni Togo ni bia wo kuma se bisano. Aya wo no na se ye wo no ha wo ko. Ni ko ye juma o. Nti ahano tese mama me pauto se uko station pan ye dede enso gente mi nkafe asofofo ene mo kanya me se mo abonten in fact Ghana had the mredie ni ha tese e manage down no mo ho ban mama me damo ase on ko so nyeduma yeah that's it hello me don't food baby afre me free ina no no yo the friend ko question ni free out go so yego nana idi kanu la me fanchi apesi emma ngwe atlantie ne ka ko ko ni ka tan di pa ko ni ko awu jima o ka pa ni shia ni ade no pa ni ko so tia condemn you know who mai na wa bu ti me no abu suri ni abra ni mu no e kwasi ni o se ndo na e ma me ba so ko so mo no so akule ko mo so afin de na e ti o so na fo pa ni de ko ni mu ni nya me ni de ya hello ma udi baby akasa free but it need to find out something is different from what you say yo ya te photo ma ya da ma ta o program a da suma ma ya ya banka ni bi re ya da ma se o ti mo di mo a ma mo ti wa yan kana se mo so ni ko ni di ke wa ta ya ba to pom ta wa se ni ga ya so o mo di ma le sai so ni de play ba to ni sikana so bi ko e be o ka kata o ya se ke na ni a se mo da ba ni ni ke ma pa yan se ta ni sai yo hello Udin baby akasa free Ifa chome kase free mazi so mi sister join yo yankwe Sompa Nkomo eye bola extra large Ifa cho mi maybe ha o magazine mi me team yo afra no ehu na asenema na sa konum fo ne die boys ni buta kapenta mo ne ma tu mun kapa ni wa chirma yeni se of ma na be judi ba ya ma na blues farmer yi mi me to ha o mazi mi dase yo na chesem se kronum kwapra kapenta mu wo no are boys wo ho ene me so sa are mama me mekọ ho ne de akosi ani yedamase hello Udin baby akasa free ya fami ko Jackson Petty aka yo na media de sedie na mam mo program na eye pa kwa se me no ka se emuti
Opia Kimuka, Obi Fra, no, will be a wireless room, Miss Tramo, over here, won't catch it and say I saw. Yes, someone. Why? Yeah, you. You be anyhow. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. About you because Yo. Man. Yo, I jam me patrol lower. Who TV set in the volume no kakrama me why? Okay. Who radio set and a TV now when they no emma me feedback. Ya who be patrol. Okay. Yo, young quay. Yeah, Damasi. Professional dia bemon. Because select only ho. The dia de America and yampu. And I'm can say. Unless somebody on the side, no. Not me any good verdict. A very good part because I'm never proud of put somewhere to tea after me. It won't cost any advance. Yadamasi. And Penfo fee. To amatete pa man you do watch you best start the program we only to feel kwa mu ka mu tete and my very professional my there yeah that's it. Hello. Yes. Udin baby akase free me did the patient make a free voter regime. Eh ma ofo a hello eh yo esi yeah Sompa Nkomo eh ya bola Davi me damwa sini ejuma amuye enso me sre ma me ni se mo ko hwe asem na girl no mo nka sanchire na enso mo nka so mo mpam no e bia ejuma ono nso ye di hwe ni nkwala no yo nti mpam cho mo nka sanchire ono nso na obesisa no onyu su bidi na gas yo ye das oh hey voter region na me shira mo papa say unso obaye. Hello. Udi baby akase free. Yo yankwe. Yo mpake nyamisa awe mapa amoye no. Nse la no. Ama ngome ne yama. Ngamo awe mapa. Yo we fina. That's it. My gam adwumayefo nyina yedamase yesimu abiem waba mage meba ma adwoane Olivia my gam fo ai misani mitinu an meba wona isedi me di senku Allah wallahi. Hello. Udi baby akase free. Me pa choma me ase wo kasa romantic voice ma ne so kakra udi baby akase free. Eye bola. Yo. Eye ebeboa o nantia na abande waja pade so fantoma guhihye o na so bebie mu a won be fokodesua so pa yo eye bola. Hello. Udin baby akase free. Yada uwe yase. Hello, Udin baby akase free. Bola. Hello. Mentie ho kasa wa ye tie o. Hello. Udin baby akase free. Me pacho. Me kase free da boase. Yo, what did he say? Me didn't Esther. Oba hima tie 40 ni ahwefo. And the pocho besi abana ya de ne ba ye na no see. No, what trust be the hotel. Aye. What some na no me person me kakaka. Yo, obi frey na some ne say. Papa no what to see wo li an ntete yo say no. Aye. Na enen kwala no mo abana nkasa no. Mintimi hu I say no so mo den fi funu mu no mo de ba yo to fu bia o mo fa e bia na wo asem bi kura wa ka kire no but akwala na wa mfa
Nti yɛbɛda mo ase ne yɛasrɛ mo sɛ yɛsrɛ mo a mohwɛ saa case no nso man. Yɛda ase. Hwɛ yɛdi ani di akyire. Augustine Ahmed no. Kronom kwapra hɔ a carpenter mu hɔ no. Ɔne yɛm nyinaa bɛhyɛ bɔsa baako. Hello. Kunyaba, Tomame. Yajo. Tomame me tiawo vie. Majo so. Tomame na mo ede. Erade adawroma. Yo, me kasa free. Ni wa blame apusi. Yo. Efemi Amas. Yo. Yenya na owo abuchime mo na wa pebuwa yenya ba. Ono na ye dana. Na ya se Nyankopɔn hyira e dia ma no. But I dear why you mission my party, a casting a mission that you will be. Yes, where that's the for Frebia PM. Yet your friend was see. Obadu fear, Bremachra say, Yea, Abaya, Papa, Yadamasi, what's it? Assembia, Edge was a bemu, how? Upese ni paka bibwa war. Now, Joe. Eni tini ya kuwachwacho uroni pebi yankuma. Wanama ya nudru bumu. Eni yete punu hui. Kondema waha. Mama. Mary. Ohima se wabonsu. Difo wa yebre. Kwabra. Onoso kahon. Producer kesiye pa. Eye. Minister IBG. O ye juma. Na fe tofia kwanso. Ebo ye chiridom. Yebeka. Inti fabra. Frahumei. 0244 809641 na yenso to bibia emfa emma ene ahane ye de ni besi ma Mary 1 minute unchecha adofo ne enko yo ye chia we de atiefuo nyina ye chia omodoso nkobo obidi ni wa mo obidi ya nti atiefuo nyina adofo amutie nyina ye chia mo awie nyame nka mo ai ma se wa me chia me papa SK Bonsu na na mpomponsu hene ana Dr. Kefa ene Dr. Kefa ya mo adofo okrubu ha no me chitafu abano yo amodas konem nse china fiada o china di china yesu anesu semua ba condemn no ye late salitiness dey pacho yes I do china di semua so atiazie NMCR no wo ma bajuma brother Aki Emmanuel school fees Buffalo Mami water ya Grace Princess Mommy water woman nyina de bajuma producers ne so afieje wa akode mo fra mami fo ne mra no mo meje o presentation no tentem na yen sorry mo kam ho ai and I'm in managers now. Yo, Alexis the Ghost and PFM and I feel Mommy transcending a presentation. Mr. Prince, a Galaxy Mix, Fantasy, and I feel Ogidi Brown, FM, Church of Munina, Rock Munina, Radisha, Ona, Ma, dear, you know. In fact, we no crown a man for Boabaso because FS will be our dinner and baby. Yeah, my money. Mufa yet Sompa Nkomo. Oba show sua. Ni ama won soma. Na won so. Wo dia kodia dance acha foforo. Eti Anna, beje fa ko chechire wo ba no. Na me de ma condemn why presentation no na wo no. Ene ba bia ukun no wo no. Wo be kire yan ansa na wako. Ye be kobro no ne so. Oba fefe o so man se waje na presentation ni man fefe fa kwa chichira kora no ate na kire be ma wodi wo mu a wonyemoye na yen sorry medafo ene DJ Rocky Junior bojuma sebeifo bojuma enyum o wa konkomu ya kakra obuka na konkomu animu a ewurade wode nyumu bekum me sorry ama abudi abe wonu so abetranse nom de agudie mu sem abrew ye frame wo hinini ama krancha dazo a sofuma mi premier ni asante semai agemi atumu mami di fufro obapa amisa Sompa Nkomo eye bola Allah wallahi ya sorry